Baisukan itu kanapakah parut palui pina tapulilit banar, mungkin samalam inya kebanyakan mauntal sambal acan katujuannya. Apalagi bila nang dipalit itu pucuk gumbiliwan iwak karing sapat, pasti inya kada ingat napa-napa lagi, bisa talu kali tambah. Karena parutnya sakit banar. Hancap palui tulak ke sungai. Tumatan jauh terlihat Acil Irus hendak masuk ke Jamban menggantikan Julak Ambrun. "Ui, Cil, kawakah ulun badahulu?" ujar palui kuku ciak matan jauh. Acil Irus rupanya pupura kada mendengar, padahal Sidin tahu haja bahwa itu si palui mangyau. Sidin tetap haja masuk Jamban. "Nyaman banar. Aku matan tadi menunggui Julak Ambrun," ujar Acil Irus kada mau mengalah. "Lakasi Cil lah, parut ulun rasanya maulak," ujar palui baku ciak di muhara lawang. "Bah, jangan di situ nah. Aku kada kawa mahajan MUN ikam di muhara lawang," ujar Acil Irus matan dalam. "Belum lagi aku mahajan, sudah disuruh keluar," ujar Acil Irus gagarunum. Lawas palui mahadangi, ada pang 10 menit tapi Acil Irus baluman keluar jua. Rupanya karena kalalawasan inya tapaksa baku ciak maancam Acil Irus. "Lakasi Cil. MUN kada ulun dubrak nah." Mandangar ancaman palui, akhirnya Acil Irus keluar jua. "Dasar jua ikam ini, baluman habis tapaksa aku keluar." Acil Irus bamamai lalu babulik ke warung. "Tarima kasih Cil lah," ujar palui bahancap masuk langsung badungkung. Di warung rupanya sudah ada garbus, tulamak wan pambakal anjam nang manunggui Acil Irus hendak manginum kopi. "Maaflah, kalau bubuhan ikam lawas manunggui," ujar Acil Irus. "Itu nah gara-gara si palui kalalawasan bahira," ujar Acil Irus menyalahkan palui. Kada lawas datang palui ke warung Acil Irus sambil tak kurihing. "Kanapa kurihing-kurihing, Lui?" ujar Acil Irus hendak tahu. "Hari ini ulun tahu warna salawar dalam pian," sambat palui pina musti. "Warnanya apa, Lui?" ujar bubuhannya hendak tahu. "Sidin, hari ini memakai salawar kalir habang," jawab palui banyaring. "Wah, ikam tadi di muhara lawang Jamban, mahintip aku kah?" ujar Acil Irus manyarik. "Kada, Cil ai," ujar palui. "Bah, kenapa ikam maka tahu?" ujar Acil Irus penasaran. Hancap palui mengeluarkan salawar dalam nang babungkus kantong plastik matan kantong salawarnya. "Ini nah, salawar pian tadi ketinggalan di Jamban, wayah pian bahancap-hancap tadi." Bubuhannya nang badudukan di warung Acil Irus katawaan. "Jadi, wayah ini ikam kada basalawar kah?" ujar pambakal anjam umpat takarinyum. Mandangar tatakunan pambakal, hinip Acil Irus kada sing bunyian kaya siput di pais. "Selesai,